ngā ke e hika mā. Kia ora, ko Turanga Mahutonga tōku ingoa, he uri tenei no Te Arawa, Taranaki, me Ngāti Whakaue. And I'm here to talk about my project, Waiata Bros. Mā te wā, hei konara. Waiata Bros is a series of animated music videos that teaches te reo Māori to our tamariki okopuna. And I need your help to raise $8,000 so I can make 15 Waiata Bro videos. With this pūtea, it would enable me to work with musicians, artists, and hire out studio space to finish my project. I think Waiata Bros is important because it can help keep my te reo Māori alive, therefore keeping my culture alive. And with your help, you can save it. Nā reira, tēnei te mihi ki a koutou. Tori, mā, whakaronga mai rā tamariki mā, 5, 6, 7, wari, tēnā koa, kia koutou tātou. Tai rua toru whārima ono vitu, ka piki ngā nama ki ngā nama nui atu, e tika ana ki a mata tau tātou, ki ēnei